السبب الرئيسي استاذ الكريم سدما سرکه همان سدما کو دوباره دبه او پارێزگاه ناکەوە ژێر کۆنتڕۆلا ڕێخستنە داعشا تەرۆری کل جەم حکوومەتە شامێ هەیە ئێدی ئەف ئێریشێن دژمنانە تێنەکردن بەردەوام لەسەر ڕێیا شام سوێدا بە ئاوایەکی بەردەوام بە ئاوایەکی ڕۆژانە ئەو ئێریش تێنەکردن ئێریشەکە دژمنانە لەسەر ئۆتۆمۆبیلەکێژ مالباتە شێخ بێت دەوارە هاتەکردن هەروەها هێزێن دن ئێریشکردن 7 ملیۆن لیرەیەن سووریژی کەسێکی هاتن ستاندن بزۆرێ هەروەها جنێ و سخێف خەلکێرە تێنەکردن ڕێز بەها ئەوەین کو شەڕێ وا دکەن عشیرەتن چەکدارن عشیرەتانە یان یەن دەولەتێنە بەڕێز لە هەموو پارێزگەهێ ئێمە ڕێژەیەکە گەلک ژە عشیران لەسەر دەما ڕژیما بەرێدا سێ ڕبێوان لەگەل خاڵێن ئەولەهیەن ڕژیما بەرێ بوون ئیرۆ هەمان ئەو کەسن سەر بە وەزارەتە بەرەڤانیە حکوومەتە شەرعەن و هەوا هەنگیت نەڤەراوانتە تێکردن دناو بەدوێ ناوچەیە ڕۆژاوا و ڕێیا شام و سوێدایێ سەر بە حکوومەتێنش خۆ بڕاستی ڕۆژێکی گەلێکی خراپ چێ بوو ئیرۆ سێ باسێن پۆلمان سەر ڕێیا سوێدایێ هاتن ڕاوەستاندن پڕانی ئەوان زارۆکن و خوێندەکارێن زانینگە هەیە و دبستانیانە ئێمە دەربارێمە دەست بە کریارێن چەکداری لەشکەری نەکردی ئەمە دەرفەتدا ji بۆی ku kêşe bê çareserkirin birêya kesên aqilmend û lê mixabin nehate çareserkirin em neçar bûn ku girjî bê durustkirin ew jî ew bû ku hejmarek ji otomobîlan hatin girtin ji aliyê wan hêzan ve carê ew kesên ku têne girtin weke dîl alûgorî û danûstandin tê bi lê vê carê wan bersiv neda û گۆری وە دەستێک هەیە لە پشتوان ئاڵوزیەن کوچێت بناوبەرەوە و چەکدارێن بەدوودە بەڕێز ئەس دبینم ku aliyê sêyem tune ew heman ew in sibehê endamê hêzên ewlehiya giştiye û nîro dibe endamê Daişê rêxistina Daişê û êvarê xwe dike medyakar û rojnamevanê azad û serbixwe û ew sedema serekene ku ev alozî û girjî li vê derê û sedema sereke hikûmeta şer'a li Şamê ku ev rewş peyda dibe birêz biha û êrîş li ser xwe ew kiye ew ê ku sibehê dewleta nîvro Daişe êvarê rojnamevanekî serbixwe wek tu dibêje eslê wan kîjan ji her sêyan e هەموو سەر بە هێزن ئەولەهەیە گشتین شامێنە سەر بە هێزن ئەولەهەیە گشتینە لە شامێ و بەلێ 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 بەلگە هەنە ji aliyê kesekî ve ji ciwanên ku li ser sînorê parêzgehê 11 otomobîl ji aliyê hatin wê navçeyê û roleka wana mezin hebû ku êrîşî ser gundê sewra kir ku heta niha teqe li wî gundî têkirin û ew jî ji aliyê hêzên ewlehiya giştî niha şer heye hêja şer maye بەڕێز بەلێ حتا niha rûbirûbûnên çekdarî hene li bêhtir ji mihwerekî li navenda Swêdayê jî ew rûbirûbûn hene lê ji serokayetiya me ya rohî hate kirin ku em teqekirinê nekin teqekirin vê rawestandin ji aliyê lê me derfet da ku ew jî vegerin lê êrîşên dijminane vê demê de hat çend kuştî û birîndar hene îrokek biha pênc şehîdên me çûn
و هجمار نزیکا 14 بریندارên مejî hene yên wan em nizan hejmara birîndar û qurbaniyê wan çend in. Hemû çekdarin ew ên ji we hatiye kuştin û birîndarkirin? Na, na. ئێمە چەکدار جەمەتنەنە چەکدار جەمەتنەنە ئێمە بەرەوانیت بەر هەبوونا خۆ دەدەکەن و زارۆکەک تەمەنیوی 14 ساڵی بوو پەیوەندی پتیشتێکی نەبوو و ئەو شەهید و ئەوێن دن کەسێک و بەرەوانی دکردن شەروان بوون. هەژمارە کەسێک و بەرەوانی لخوا دکەن دەبێژی چەندن ێن وە؟ به هزاران شروانên me hene û çekên cor bi cor ce me hene spas xwedê re spas xwedê re bisaya Corên çekanê bu re hene li hawirdor şervan û çek hene ew çekê giran û tineyî na Baş kî alîkariya we dike kî piştgiriya we dike mane hûn jî Sûrî ne di nava dewleta Sûriyê de ne نا بەردەوام ئەم دەبینن ku سۆز ji aliyê Misafa Bakur koordînatorê pêwendiyan di navbera me û Şamê de lê sozên dere û ji me re têne dan em li vê derê hemû grupên çekdar em hemû yekgirtîne û em bi erkê xwe radibin wekû ku tê xwestin. Baş e gelek gelek spas birêz Beha Cemal fermandarê hêzên Durziyan tibûyî mêvanê me ji xwe